Dobar dan. Moje ime je Jelica Rastoka i student sam generacije 2013. i 2017. na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci. Na istom fakultetu trenutno obavljam pripravnički staž i studiram na drugom ciklusu studija. Danas ću vam pričati o tome kako da ne budete švorc dok ste studenti, a da ipak novac ne uzimate od roditelja. Ja sam kao student za vrijeme 4-godišnjih studija zaradila okvirno, možda čak i više, od 15.000 konvertibilnih maraka. Od toga nijedna marka nije došla iz džepova mojih roditelja i nijedna marka nije bila zarađena na tržištu sive ili crne ekonomije. Dakle, sve je bilo legalno i sve je bilo po propisima. Velika većina tog novca je došla iz nekog fonda stipendija. Prilog nije samo za studente koji imaju visoke prosjeke i koji mogu da dođu lako do stipendija. Ovo je i za one ostale koji su se posvetili nekim drugim stvarima i koji su dosta ostvareni u nekim drugim poljima koji isključivo nisu studiranje. Smatram da možete do novca kao student doći na dva načina, ili da se posvetite studiranju ili da se posvetite radu, poslu i sličnome. Ako se posvećujete studiranju, zaista postoji veliki broj fondova, prilika nekih za studije na razmjeni i slično, gdje možete dobiti zaista impozantne cifre kada to sve saberete nakon nekoliko godina. Isto tako možda i vaši fakulteti ili univerziteti imaju predviđene nagrade za najbolje studente. Ono što je također karakteristično za najbolje studente jeste da daju instrukcije. Možete zaraditi itekako značajan iznos novca. Ja sam imala tu sreću da obavljam stručnu praksu za jednu stranu firmu, ali u Banjoj Luci. I na taj način oni su dobijali dnevnice za rad na terenu, a ja sam radila od kuće i opet sam imala tako dobar džeparac, odnosno tako dobru dnevnicu. Moj savjet je da pogledate što više prilika vezano za praksu, koja ne mora uvijek u početku biti plaćena, ali nemojte odustajati od toga što se vodi kao volontiranje. Možda će vam neko na kraju dati neku nagradu, kompenzaciju ili slično. Ako niste u stanju to da pronađete, a imate jako dobrih ideja lično, možete sami da pokrenete preduzeće. To djeluje kao prevelik trošak, ali vjerujte da nije. Ako se udružite sa nekoliko prijatelja ili ako se udružite s nekim koji je već pokrenuo svoje preduzeće u nekoj bliskoj prošlosti, možete i tu da zaradite određen novac. Svakako, onaj izvor finansiranja na koji studenti najmanje računaju jesu različita takmičenja. Ja ću vam iz ličnog iskustva reći da je moguće da čisto dobijete nagrade na nekim takmičenjima, čak i ako se niste pretjerano potrudili, čak i ako niste nešto revolucionarno smislili, ali samo iz proste činjenice da se dodjeljuje određen broj nagrada, a da broj prijavljenih bude tek nešto veći od broja nagrada. Tako da nemojte odustajati nikada, tražite što više prilika. Hvala!